ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи имрӯзро оғоз менамоем. Сарҳати муҳимтарин ахбори рӯзро пешкаш менамоям. Фошгориҳои занҷонӣ дар бораи дастгоҳи махфие дар дасти пулиси Тоҷикистон. мулоқоти вазирони корҳои хориҷии 5 кишвари Осиёи марказӣ ва Ҷон Керри дар Самарқанд ба итмом расид. назорати интиқоли пули нақд миёни Тоҷикистону Русия пурзур мешавад. дар душанбе ва қаламрави нояҳои тобеи марказ имрӯз машқҳои бузургмиқёси истидоди кулли қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон шурӯъ мешаванд. изҳори сипоси сафорати Русия барои ҳамдардии тоҷикон дар лаҳзаҳои мушкил. кирдори сокини нояҳи Панҷакент ки Москваро ҳайратзада кардааст. миллиардери боздоштшудаи эронӣ Бобак Занҷонӣ иддао кардааст, ки дар Тоҷикистон дастгоҳи махсуси сабти гуфтугӯҳоро дорад ва он дар хидмати пулиси Тоҷикистон аст. инҳизоротро сарватманди иронӣ 31 октябр зимни баррасии парвандааш дар додгоҳи инқилоби исломии Теҳрон кардааст. ба қавли Занҷонӣ, дастгоҳи ҷосусии шунавоӣ ҳоло аз ҷониби пулиси Тоҷикистон истифода мегардад. аммо аз шаҳри он ки дастгоҳ дар куҷо насб шуда ва бо кадом мақсад истифода шуданаш худдорӣ кардааст. миллиардери боздоштшуда дар додгоҳ хитоб ва мақомоти эронӣ гуфтааст, агар лозим шавад гуфтугӯҳояшонро фош хоҳад кард. ин кампи электронӣ серверҳои қудратманд дорад ва пулиси Тоҷикистон аз он истифода мекунад ва агар муколаматро биоварам то гӯш кунед хиҷолат мекашед, афзудааст ӯ. дар ҳамин ҳол мақомоти Тоҷикистон аз шаҳри изҳороти сарватманди эронӣ худдорӣ мекунанд. Анвар Ализода, раиси дастгоҳи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, рӯзи 2 ноябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтааст: дар ин бора ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. қаблан ҳам бархе аз мақомоти эронӣ иддао карда буданд, ки Занҷонӣ дар ин занҷираи сирқати пули нафти ҷумҳурии исломӣ аз ниёдҳои бонки Тоҷикистон ҳам истифода бурдааст. гуфта мешавад, ин $2.5 миллиард интиқолдодаи ҳумаз дар душанбе гум шудааст. аммо мақомоти Тоҷикистон аз ибтидо ин иддаоро ҳамеша рад карда ва ҳатто гуфтаанд, Бобак Занҷонӣ дар Тоҷикистон чизе надорад. дар пайи мулоқоти вазирони корҳои хориҷии 5 кишвари Осиёи марказӣ бо Ҷон Керри, вазири умури хориҷии Амрико, ки бо як сафари расмӣ дар минтақа қарор дорад, эъломияи муштараки ҳамкорӣ ба имзо расид. ин мулоқот 1 ноябр барои аввалин бор дар шакли нави S5-1 дар Узбекистон гузашт ва дар эъломия гуфта шудааст, дидори навбатӣ дар ин шакл 26 сентябри соли оянда дар Нью-Йорк сурат хоҳад гирифт. дар ин эъломия таъкид шудааст, кишварҳо ба истиқлол ва тамомияти арзии якдигар эҳтиром мегузоранд ва барои рушди тиҷорати минтақаӣ, иртиботот, нақлиёт, энержӣ, ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ ва мусоидат ва соҳибкорӣ ҳалли мушкили муҳити зист тамоми талошашонро хоҳанд кард. мусоидат ба Афғонистон барои рушди ин кишвар бахши дигари эъломия аст ва дар шаҳри он гуфта мешавад, ки вазъи Афғонистон то ҳанӯз барои амният ва суботи кишварҳои минтақа омили муҳим боқӣ мондааст. Ҷон Керри баъд аз мулоқоташ бо вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи марказӣ дар Тошканд ба Остона рафт ва дар он ҷо ба раиси ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев мулоқот мекунад. қарор аст, Ҷон Керри баъд аз мулоқоташ бо вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи марказӣ дар Тошканд ба Остона рафт ва дар он ҷо бо раиси ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев мулоқот мекунад. қарор аст вазири умури хориҷаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар 4-умин нишасти муқоламаи стратегии Амрико ба Қазоқистон ширкат карда дар донишгоҳи Назарбоев суханронӣ намояд. ба Тоҷикистон бошад, вазири умури хориҷии Амрико рӯзи 3 ноябр ташриф меорад. назорати интиқоли пули нақд миёни Тоҷикистону Русия пурзур мешавад. Тоҷикистону Русия созиш кардаанд, ки барои ҷилавгирӣ аз пулшӯӣ ва маблағгузории терроризм, назорати пули нақдро, ки шаҳрвандон бо худ интиқол медиҳанд, пурзур мекунад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон моҳи равон бо имзои як қарорсозишнома дар бораи ҳамкорӣ миёни хадамоти гумруки Тоҷикистон ва хадамоти федералии гумруки Русияро ба тасвиб расондааст, ки алҳаи қонунӣ гардонидани пули тариқи ғайриқонунӣ ба дастомада ва маблағгузории терроризм равона шудааст. созишномаи мазкур ба ҳамкории иттилоотии миёни мақомоти гумрук ҳангоми интиқоли пули нақд ё воситаҳои пулӣ аз ҷониби шаҳрвандон марбут мебошад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон ба хадамоти гумрук ва дигар мақомоти дахлдори тоҷик дастур додааст, ки барои татбиқи созишномаи мазкур, ки 4 июни соли равон дар Чимкенти Қазоқистон имзо шудааст, чораандешӣ кунанд. вазорати умури хориҷӣ вазифадор шудааст,
که جانب روسیه را در مورد انجام رسمیات داخلی دولتی که برای عملی سازی سازشنامه مذکور ضرورند آگاه کند. این در حالی است که از تاجیکستان در روسیه نزدیک 1 میلیون مهاجران تاجیک کار میکنند که مبلغ آنها تامین کننده اساسی رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان ارزیابی می شود. البته این شرطنامه مشکلات زیاد برای مهاجران مهنتی ایجاد خواهد کرد، زیرا هر کسی که به روسیه یا به دیگر جای سفر کرده است خوب میداند که مثلا در فرودگاه ها یا در دیگر جا کارمندان گمرکی تاجیکستان چه خیلی کار میکنن. آنها حتی 10 سومنی آخری که در کیسه مانده است میگن این برای تو در روسیه لازم نمیشود. با اکنون که اگر این شرطنامه با اونها با یک حقوقهای زیاد میتید، اونها چقدر رفتار میکنن با خداوند میداند. به فکر من مشکل تر میشود. مثلا دیگر در روسیه به مهاجران این مشکل‌های به فکر من مشکل‌های زیاد ایجاد میکنند، زیرا مهاجران نمیتوانند تصدیق کنند، 90% مهاجران نمیتوانند تصدیق کنند یگان حجتی بیارن که در کجا این مبلغ را به دست آوردند و هنگامی رفتن این یک سببی نه برای گمرک‌های روسیه میشود که از مردم ما پول رویانند، از مردم مهاجر. و چرا این تصمیم را حکومت تاجیکستان گرفته است من در حیرت هستم. فکر میکنم با مرور زمان خواهیم فهمید، لیکن من باوری کامل دارم این یگان نفع یگان فایده برای مهاجران کاری نخواهد آورد، فقط مشکلات زیاد ایجاد خواهد کرد. و باز با این شرطنامه آنها نمیتوانند یگان پیش یگان پولشویی را بگیرن یا یگان دیگر کاری را. در شهر دوشنبه و قلمرو ناحیه‌های تابع مرکز امروز با اشتراک بیش از 40,000 نفر کارمندان مؤسسه‌های دولتی، ساختارهای قدرتی و سربازان و افسران احتیاطی ارتش ملی مشق‌های بزرگ‌مقیاسی استعداد کلی قواهای مسلح تاجیکستان شروع می‌شوند. قابل ذکر است که چند دقیقه قبل 1 نوامبر در وزارت مدافع کشور دوره آموزشی و مشق‌های 2 روزه برای رئیسان شهر و نواحی ختلان به اتمام رسیدند که در آنها همچنین کمیسرهای حربی و رهبران شعبه‌های وزارت امور داخلی شهر و نواحی ولایت شرکت داشتند. کاتب مطبوعاتی وزارت مدافع تاجیکستان فریدون محمدعلیف با خبرگزاری از پلوس در این رابطه اطلاع داد که دوره‌های آموزشی و مشق‌ها در دایره اجرای فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره تصدیق و عملی سازی نقشه عاید به تشکیل مدافع قلمرو گذرانیده شده و آنها اویاسیون تکنیکای زیر پوش، اسلحه‌های سبک آتشفشان و ارتلری نیز سفربر می‌شوند. با گفته او دوره‌های آموزشی و مشق‌ها که تا 5 نوامبر ادامه می‌یابند تحت رهبری وزیر مدافع شیرعلی میرزا برگزار خواهند شد. ضمناً ذکر گردید که در این چاره‌بینی‌ها طرز و اصول‌های تشکیل مدافع قلمرو، دعوت و سفربری سربازان و افسران احتیاطی مدافع ملی و همچنین مشق‌های فرماندهی تاکتیکای فوری ضد تروریستی مورد آموزش و اجرا قرار می‌گیرند. سفارت روسیه در تاجیکستان از دستگیری تاجیکان در لحظه‌های سنگین برای این کشور اظهار سپاس کرده است. دفتر مطبوعاتی سفارت گفته است که ما از همه تاجیکستانیان که همدردی عمیق و صمیمانه خود را در ارتباط به این رویداد فاجعه بار ابراز داشتند و روسیه را در این لحظه‌های سنگین دستگیری کردند سپاسگزاریم. به خصوص به آنها تشکر می‌کنیم که به سفارت گل و شمع آوردند تا اینکه غم ما را قسمت کنند. این شهادت دوستی مستحکم و همراهی میان خلق‌های ماست. روز یکشنبه گذشته ساکنان شهر دوشنبه با گذاشتن گل و بازیچه‌ها در نزد سفارت روسیه به حادثه سقوط هواپیما و هلاک شدن 224 شهروند روسیه اظهار همدردی کردند. گلدسته‌ها، بازیچه‌ها و شمع‌های فروزان را در تنه دیوار سفارت گذاشتند. شفیع‌زاده ساکن ناحیه پنجکند که از سال 2008 در مسکو به حیث راننده تاکسی کار می‌کند، هفته گذشته همیان گم شده الیانا قورتووا یک زن روس را با پول و کارت‌های بانکیش برگردانده ورد زبان‌ها شد. به نقل بانو قورتووا بعد گرفتن پیامک "Я нашел ваши кошельки, звоните" گمان کردم که کاری قلابون است، اما وقتی به کارت بانکی دیگرم پیامک رسید به این اندیشیدم که از کجا شماره کارت‌های بانکی مرا می‌داند. وقتی همیانم را سراغ کردم فهمیدم که با همه کارت‌های بانکیم همیانم را گم کردم. می افزاید الیانا قورتووا.
ҳамзамон дар саҳифаи фейсбукии худ ин бонуи рус аз саргузашташ нақл карда ба Шафезода изҳори миннатдорӣ карда навиштааст: «Эътимодамро ба инсоният устувор кардӣ». Дар пайи ин паём корбарони интернет як флешмоб ба хотири қадрдонии иқдоми Забеҳулло ташкил карда дар ҳаҷми 50 ва 100 рубл ба рақами телефонаш маблағ гузаронидаанд. Забеҳулло Шофезода дар суҳбат ба расонаҳои Русия гуфтааст: «Ҳамёнро замоне ёфт, ки мошинро дар канори роҳ нигоҳ дошта, хост вориди мағоза шавад. Чун суроғаҳои рақами телефони соҳибро дар ҳамён наёфтааст, Шофезода барои баргардондани ҳамён аз шеваи дигар кор мегирад». Ӯ ба яке аз кортҳои бонкӣ каме пул интиқол дод ва ҳамроҳ ба он шумораҳои телефонии худро низ ирсол кардааст. Аммо аз соҳиби корт посухе намегирад. Забеҳулло гуфтааст, ки шояд алёна соҳиби ҳамён фикр карда, ки ӯ яққало бошад ва дубора ба корти дигараш каме пул ҳамроҳ карда бо шумораи телефон ирсол мекунад. Ин ҷавони тоҷик мегӯяд, баъди ба шабакаҳои иҷтимоӣ рафтани ин хабар ба ҳисоби бонкии ӯ пул меояд ва паёмҳое бо арзу сипоси ташаккур гирифтааст. Ӯ мегӯяд ҳанӯз нашумурдааст, ки ба ҳисоби бонкиаш чӣ миқдор пул расидааст, аммо тасмим гирифтааст, ки инро дар роҳи хайр сарф мекунад. тамошобинони азиз, инҷо ба поёни барномаи имрӯз расидем. Бароятон хабарҳои хуш ва сурури зиндагиро таманно менамоем.